Kwame BC me share na my thought. Mo comment and my ideas am na me and dem me come. Se muni wa me ne wo. Asonoba obo ase me sa brebe nya wo hwe me. Na wo hwe me so a me nya person nkunya. Ya no a share videos no. Me da maboafo no mo so masene. Eso bi Poleeno Multimedia. Me da na se ode ma ba mpempen so yi. And my manager Le John. Me friend John Quest. John Quest, na hupon hira wo. Ya wan ka me ni ho. Na emom ene topic am de ba. Eye me ne me bra panyin Shatta Wale. Topic keke na de ba. Na me ka se me bo Shatta Wale de topic a. Na enye se bia me tana se me ye bibia etia Shatta Wale legendary me da wase. Piao. Ba de ba ko a me ho Shatta Wale ho ne senka. Shatta Wale legendary de ntia me se me respecting a lot in say. Shatta Wale way back no oy bandana. The time they who to for this time when music scene biom. That means Shatta Wale esua de. E ka de sua ka music was sua de pa na back. Na na enuma bi nti Shatta Wale before no oye no bi a on pe ana e frustrating no. Ba Shatta Wale ena me say o legend nti wo fans enkura empanyefo obia tawachi e wo nyuma pa de be say o legend ne ka na da bi onni ho a do aye nkai dum amobias oh Shatta Wale mpo na bama mo music career me be start free kan odumi an kan oni ho Shatta Wale kase bi wo ha ya na emboa especially with bibia o de supreme akoma menye se bia no anso afa video na beto na o di atem na ma me problem kase ndi music scene de beef wo ha ya na mamu ye de ba se o do ma metwe na ma enye kwa fans obi wa na odi wachi o mimi se me wo fan o ma metwe na me so maka bi o ma metwe ade no so enya ade bia because one oba eya ade a uti wi umbu oba nde meka o ye bema na umbu oba onyini nche da emma so maja pade nyina nde de bia o kan no ma metwe mi wa so ye obi a wo fi oba na wo enti de bia petre o ma metwe ene wa me ye embo Shatta e basa na ya edi wachi no bo so bi ni ye o se music career no so sebe unu obi na training to esu comment ya say na me so be kedi mata Shatta Wale de nya atemi de nko na ya e de be de ntokwa ne meti maka ba ma me obi akonya ntokwa e bia ma ko pere pakọ na bia o de o hu enti ma sa na mo se fans ye de ye be enti futu aka me ma me bra Shatta say respect is reciprocal ye kana say futu de ni ba ko futu Shatta betmeto me pacho Shatta management and so mom ne Shatta na ntino Shatta obi kan obi ano emfi adwuma pa de ba Ghana na de bi mo so onwuma me onwum bebre me fa ba mo pa hwe dem confused na hwe osana hwe ayo taking over enyim ba bia na beto enye de onwum bia de ba se obetra social media na ma metwe be kwa betima Shatta cross so ma metwe timi sum ko jama me fi na metum nwum ma metwe wa ba se ma metima bo omboa me akwa remember say baby so for say ye ma ona akosi December obenya accident ubewu Shatta Wale fa ya na begina and now ben churches Shatta men mo bi ntu nsem mu aso wo a Ghana ya hwra de papa ye nya so legend de bi mu da e basa na o ye sofo so ka ne kro so anka ne ko aka ese nya me o yichira na wase no eno nche so no ka abem because de be example yemfa ye wo fa ase o aka ne be nya be ne be bi ko ah e fa na preso bo ko ata do na fa na e ben se so fun kan o se no ko ye no ko agwa ebem Shatta bi esi penda de e penti aboase o je ne ba o yin ni ato nche ti Shatta basa na wo de me mprim akoma waka o ye nipa waka o ye nipa de bo yin Nyankopon so yi chira no ase na na se Nyankopon so din wo se be for nipa so amara bante wo de waka eno ano o ene de wa wo kukuom a we wa de wo kukuom no sia no kwan Shatta ya men din ko phobia chinka se na obe social media hype we ba Shatta woni wa ye Ghana one be entertain here music be ade ya kodu no I respect you a lot ba Shatta eno nchire se na ma metwe ne de ne sound kind of words in future Shatta e ma ne mam na ye bia ye followers ye so ani nje bibie no a ya nya me fe but the mekan say Shatta management any bibia say BBC a ye control Shatta because e ba sa na not be to show say ya e di na chi no na other fans ni nto do bia obabi ope ye na say me fans say so ni tumbo na ewoli nti e ba sa na tumbo enfo no enko fo no na mo de na Shatta de dey say na so Shatta you are the best then tell me say you are the best me tie onyu way back bandana from Ghana etie no problem anka sa ata wo fefo na no mo start bebre out of the music industry bet ma bu bebre dia no mo start o mo ni hobi by ne enkwan ko mo so ya de kwa mo ntimi na wasa akwa ba ba ye ya o legend ni be say kasa so
The Shatta ma me twene sa no manoma no. Mrs. Ronnie management am no nka ya mo control Shatta man. Enu say Shatta de so de o kan asema otie. Shatta Wale ya wu ni gidigidi mu say hu gidi ba o kan asema otie. Em ko don Shatta emini nchema na music industry e kofo. Em pese be kofo be so take it to another level. Hwe green boy by you did your best because me hwe Michael Jackson truly be am the same thing why na say ndie ne wo mo Shatta me mo bi provoke ma me de yeso pesa na wo fans mo yeso e puli e puli cause ma me twede ma me enye oba de so bu oba na onye che ko ma na ye kind of simple how so ye free buy be already do also say yense ho it means say ma dwen che na me twin to face on ma dwen e pass me enye no comment ideas ni ba ko fruit o do be ba me so dem be ba na beti ma ma to but that must be crazy na that for so better